Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole samul phatlani thum ni nga ni ani a tun trum chu thil pakhat US Russia UK China le India tena an kalpui satellite killer anti satellite ka thlak na chungchang hi han soi tiang ni kumlo khan Russia chuan hlotling takin satellite killer anti satellite ka thlak na chu an en china US chuan na sa takin an soi sel Russia hian an elpui US satellite ka thlak nana an tin zone ti chu soi chuak lo ma se a chiang hle a hei wang hian US chu an lom lo hle China le India po hian hetiang program hi an kalpui ni in an soya chung tele he satellite killer chungchanga advance ber Russia malang na te kan soi don ani anti satellite weapons asat anti hi space weapon strategic ammo tactical atana le hel tu satellite te ti chiat emo ka chiat na atana siamani sarkar engemaw zatin operational anti satellite system an nei to ni in an soya khovel indona hian anti satellite system man nala ni lo na in ramtlem te China India Russia United Kingdom le USA te chuan ates nan an satellite te chu hlotling takin an kap thlato ani chu chuan ramchak le thil ti thei takan ni zia a pholang satellite hui hlon to di commission te ti chiat nan he anti satellite system hi apoimo hle anti satellite system na thodan thren khat mel ma pakhatin space base a nuclear ral thuama nei te laka inven nan te nuclear first strike atana force multiplier atan melma anti-ballistic missile defense laka inven na atan te po man thai ni technologically superior adversary laka asymmetric counter ni in counter value ral thum thadagani anti-satellite system hi pong po man ngot chi ani ran lova space debris anti space a bolhlo ke them noi na sa takin na siama space a ke themle sombol hlo lengvel tam taka siamani chu satellite dang ne lain in su thaya space debris tam zok le hlo zok a siam theibok satellite killer hi US sian an buai puina rei to a USA 193 anti chu American reconnaissance satellite ania December ni sompali sang ni parukhan Delta 2 rocket manga ka chu alo ni to a Vandenberg Air Force Base atanga ka chu ani ka chu atanga thlakhat vel zeteral nuwa satellite ti chiat ani thu soyani kumsang ni pariat January thlakhan satellite hi orbit atangin ni khata fit sang khat zaruk somlia chakin he satellite hi US sian an sut chiatir he mituma US sarkarin a satellite ti chiat chan hi satellite hydrogen fuel toxit kg jali somli vel zetarit ain siam wangani India din munan soi ve thungila kumsang ni sompani April thakhan DRDO chairman VK Saraswat chuan Indian ballistic missile system program atana siam radar le interceptor atanga anti satellite system ral thuam siam na tur technology poimo tak India chuan nei ni ina soya kumsang ni sompani July thakhan Institute for Defense Studies le Analyst Fellow Ajay le chuan NPT ang hi anti-satellite system pung chhozel control tur international regime din ani chuan anti-satellite system test hian India din munati chakdon ni ina soya India hian he program hi kumsang ni sompasari khana sangson ti chuan he program hi buaipui chhozel ani nuwa March ni somni pasari sang ni sompako khan India chuan hlotling takin anti-satellite system chu mission shakti ti mingpu in hankap chuak veta ni interceptor hian low earth orbita kilometer zathuma sangat satellite kap thla a hei hian anti-satellite system missile chu hlotling takin India chuan a test theita ani interceptor hi Chandipur Odisha a integrated test range ITR ka chuani in second za somruk pariat nuwa a target Microsat R akap operation hi mission shakti ti ani a he missile system hi
Defence Research and Development Organisation DRDO India Defence Service Research Wing te siamani he test mang hian India chu anti-satellite missile theina nei ram palina lo ni ta a India chuan he theina hi sarkar dang ti boina turani lo thuwa soiwar hle test nei zo nuwa thu chua siamin Indian Ministry of External Affairs chuan he test hi mun niam taka nei ni in an soya satellite killer manga satellite ka thlak ani nu hian kar khat chungin satellite chia hian satellite ke them hian leya ron thleng ni in an soi heti lai hian Harvard Smithsonian Center for Astrophysics astrophysicist Jonathan McDowell soidan chuan satellite ke them thren khat chu space kum khat chung anom thaya mase tamzok chu kar enga mozat chungin boro ka an kangral thei atibok US Air Force Space Command chuan an test na yatanga satellite ke them chi hrang zani somni an zon mek thu an soibok test nei zo a hian United States Secretary of Defense Acting Patrick Shanahan chuan anti-satellite system test awanga space debris thei tur lo zia wartaken a soya mase India test na ya satellite ke them te chukar khat legal ya an ron tla ka wangin USA State of Department chuan India Ministry of External Affairs in space debris chungchanga thuan soi chuan poma Indian and Space Security chungchanga po space lama thodun na nei andu thuan soi hialani heti lai hian Russia hian nikum sangni somni pakhat November ni som panga jing khan Russia chuan satellite killer lotling takin an test le a an satellite chu lotling takin an ti chia Russia satellite upato tak Cosmos 1408 hi kum somli don lai orbita lo to a te cable piece sang khat zanga zeta siam Cosmos 1408 nu ma hi orbita thil dang de tan lo takani an ka chiat lai hian International Space Station a astronaut le cosmonaut te chu space a anin khwar lai ani Tianjong Space Station a chuang China taikonaut te tan po har satna athlen trep ani Suituangin space satellite hi ka thlak fo ka chiat fo a himdon lo ti chu mi thiam ta soidan ani Cosmos 1408 ti chiat ani hian ake them debris tam taka siama debris tam tak hian nakin loka satellite le space station zongzong tan har satna thlen thei ngei don ni in an soi Russia satellite Cosmos 1408 hi satellite Soviet satellite ani a kumsang khat zakwa somriat pani khan orbita ka chu ani leilama radio ngai thlak nan radio signal pe chuak tu poimo takani hei hi Soviet surveillance satellite na thokatan po manani engtin nge Cosmos 1408 chu ti chiatani anti satellite missile satellite killer hi orbit satellite ti chiat theina kong olsam ber pakatani satellite killer Russia satellite killer hi A235MO PL-19 Nudol anti-satellite system ni inan soya. Moscow marlam mel zanga vele St. Petersburg atranga marthang lam mel zali vele la Platsex Cosmodrome atranga ka chuani. Russia hian Nubol missile hi voisom vele lo enchin to a. Maseni kum lama an ka chua hi satellite ka thlak nana an man masak berani. Mani khan Russia chuan thu chuan ron siama. Putin a chuan US commercial satellite te chuan Russia siupai chet na thla la in Ukraine in do na Ukraine chet na an mangtang kai ni in alo pu to ani kha kan satellite killer te hian US commercial satellite laman hoi thei ati kha khan ti ati tam hle ole kan soidu ber chu khovel sarkara satellite ka thlang hlotling takates theiram pali na chu India ani India ne plozia kan hre thar le ta ani ber mai